Чук уйхен вунултымыжы, ала эш остызен уявы. Шербинтері шершивы хыйн пулдарулы шиннізембе буян. Візенжен пәрі канаштырығынже шуралза үсіне Татьяна Петрова. Пиги хыйн пурнышне чываш тірібе шығындарна. Эшчен алызем тем дәрлі хадырде дума білеші. Сомахран чыры шине шакмалы шәне жул теттизенеде. Сүз хүрелі хуржайы да пәргеретте пәр туғат. Татьяна даваган эш калгал бұрат. Канва жинже тербейлі илемлі чаваш тәрри үгерінет. Шак турдым унын чаваш патшалық культураба үнер институтынже варенне жоқнех шурална. Хыйын диплом әжі валидевал кәрю тутрине тәрлене. Шакна бұқса әлік пулас кен мәлдерек пулныне хакпаны. Халі вара Татьяна чаваш шенре иртереген алыш астызен конкурсынже худшынат. Шагынбек педе илемлі шене жыл теттізем хадырларыменде манын халлеге вижеш пиде илемле дезе жытлады бізіненде хама биде кележеші малларахинде тірлі законы болна көйішсіне конкурсне елсен гана вишлезе бедерестерім. Әшреде келде де тәрі. Татьяна чываш тәррен музейінже вайхурат. Ондан давранзан да алла еппе жиптыдат. Тәрәтін жинже бұрнат тейнена. Бір керзек айзан вғыт иртні де сізінмест. Палардат пулдарулла хер. Кашне еш хайнемайлы интереслі. Шутлазан халлеге күмбек шәне жылды теземне гамында жекаха эксклюзивный тебе булать. Малашне шутлазан ты мастерземде тузакаеш пульхайнде и пиде саванада пунжын. Чываш террине малала терле енле гадартма. Чываш шенри алыш гильдия иртереген конкурсан тәллеве, халық пуянлықне адаландарасы тада она сыхлазах варасы. Татьяна Бектору жулы шамраксем нумайрақ пулсан, пәдембех ширіпте шанчықла алара.